coach, main coach, sa basyotong on sila kami yung main coach kalangan. Kapingkiyang kami main sa, main soma, may pinwang kang kasinway team, present kakanya kiye o God, doon life coach, main coach. Watong kami main sa, saban kami nasa ng isaw dito runway, main coach, na namun Sarawi ang kasintatawang kiya indoor, kung kasintatawang kingili, kung kasintatawang kaluwaray, main coach kalangan kung kasinmasan main sa. Ikabagat pilay, relkan chorus main coach, may pinkanto, tagon light, irelkan may pinmimir ng college, tepilbon college main coach, main sa, manamon Sarawi o God, ikabagat pilan, kasinkatakong right, ang kasinkawewe, ang kasinkasuli, aray no, o God, na isabol mamunasa, na isaw chukuwacho, Lord. Main siwa coach, say ratio sa pelian tao, main song kan karos bebanking wato distraction, bebanking patrapa o God, rekan makin menrorong sabol mamunasa, na main sa kauti o main coach, buti ng chepil kan karos, watakan karos, so chali pilipilo main coach, naniyong kan o main nan sosa o God, so chali pilipilo wasa meretuning in from main coach, Lord, sa claim in chamo yung bonar no, o God, your protection, O Lord, ang kachin sila'y right yung main sa. Kalangan kiyang pangunay coach sa release, O God, blessing bonar no, O God, korusya o main coach, may soma, may kanyang rong-rong o main coach, life and soul to O Lord, maula o main coach, kalangan sa kiling bonar right no, o main sa. Main coach, tangan sa way kan korus, O God, tangan nuwang kan korus, O God, sa may tanga na mo Sarawi o main coach, ang kachin kastuli right, O God. Kalangan din pa mo main coach, kalangan Lord, sa kaprayang pa mo yung main sana, at kaping nikasapal kalangan dengan wow paros sa kaprayang pa mo main coach. Pamukali po main sa amin, kasi dengan nanan song parusya, O God. Kalangan din pa mo main count Jesus, so yaki, O God, tumara mo yung main count Jesus. Amen. 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 Kasulilya main ko so chukmao ngoy me pan sherong chen masa ng coach so chukwach iso pan uya lesson iso pan patak and ikamela naman ni main sa walk child kaskul ki tuwan pat chay sin ngan Sarawi or iso pan sire lesson in me pitatapat chay sin ngan Sarawi. Imen Kadehdepen ngan Sarawi wiya mamaur o ngan Sarawi melen miya ngan Sarawi. Kalanganin coach, imen luka kupur karus ya mepil tau tapo online, railkan mepil mimir online, iban pakita me iban masan nangay, poin kakan tete yang kecil karus ya, kami nyala makchan mempompe, niya chay ciak chay kin kasampal kik chay lang kin main. Imen pakita may ipan pasayaway ni salatak, pwede kakan wewe yang korus me, so chepin no wewe kumalo kaya ampon pay, ang channel ka ngan Sarawi ang kawewe ng kupurkani yay kabaka. Mo na ipan taula, nantame ngan Sarawi pan kawit ki, ay more so watch po yung kakaliw ki yung korus me mimpon call, tame bilpan tau tamur, imen katete is ngoy, kami lele me chocho, may mga ngayar is ngay po kinan life ni uyayar mawa i-introduce atay. Apay so mami yan kaya success ikami dala me utana ko nang kumaya na sa is ngay. Atay utana tay sinar ay last name Apple niyan so may iputiyo ka chuktare na ipapanono apoy kin at kaman tukuini o ime koros pari chocho asa. Iputi may men pompe men kichi men mokoch. Ay papa, one baroness Cherepel, Mawya senior pastor and momotso noon lang, ay nono Cecilia Santiago Epel. Riyay puchak paman sa Jariyay Sarapin. Ikakairta nan momotson pros. Ikachikita nan momotson pros, iyang Santi School, iyang Puimpulapul, iyang Kaunin Sanchi School, iyang Uyalian Alam, lao ngay makitsang nan tonpe. Hari ikalangan kiyang coach, puweki mauran bapa inono, imen bona sa aram maur, kaping kiyang coach, puweki kami dala metama kak, may ratsapiata,
waya to kachkiyata nan mumotso nan yen chapta yang rong masanen coach chapta yang kaskas school kiran puk Sarawi kan yei tami rapato ko tinanay nor makauno coach kachinta tongki makareta ranwach yech ngoy kap yang se share ta makauno yang ay nor imen po na sa chapel kalanganen coach niyan so me ipopota ipotki en Petrus Celestini Merce Celestini rapchak laut matan ki Anton Celestine kalangan ki yang coach kumay karos me bila say kich Pompey pilel wasach kapin ki yang coach pwe ki ya kakan wewe bana song pukach karos chel pans chono kachapaniki pauno coach kachun wiwuya mekot nana chain maur sanga chani chapin na chain puti leleto block watch pin miya sapol mang coach kasanti po na chain maur sang match kola kakak sa kachapaniki niya ikapil sa choku rancho ya ay sawach imen po na sa kawitin ngan Sarawi magchela na sawas pa na po itatakan coach ang kichel men po pe karos chelen sawas pa na ay saw sanga na saw metuwe cha match kater kang share tama ka ono pulikita na nam nor kater masak share kater masak katete we ban uya menen kare chapan uya men sawas ong aramasaman makasuchowe we kaya ka ono kalep na magi yan so may ko to sa po chumakit kita po kita ta may ko to menta try pilyami minan pukon momotso iplo ko to del sa po isola yang Sarawi po kita isosya wasan mo in Sarawin prosmia po prosmaking Sarawiya apule lain saw yo me fellowship chapter na match mai kin yang pachong yang wi songkan koros itu wana isa chonok we ki me mia ipsapa daleta krais anano ya una nine more song koros me wi ipatak ikuta ikot scripture recalling Sarawi isaraw koron yang ran saraw korusia in nairong mepkach koros mango ya cha mango may kachung ko praja mangko uya cha tato keu mekakan kasaleta momochay socha uya me coach mon silangan kauno coach achai wi uya kan socha ban kamao kchaila achai wi uya mau kan yan so me idelo to sa poch ongai chapeta yang fellowship me chapter na nach penay sang ren brother riach anti te chipsi ime chapeta ime lead ime kalwa kawait ngayon sa raw metatawang kiyamor makareta ikaka na so tame miya maur miya kasong palinaleta Christ na nine maur imamor ko maur me ipachong kautok songkan korosap insene mimen uya nain ko imen katete yang kumain me song koros me uya ta kumain kan me asaya kumain kan me kelangtong ya asaya po yakik chay puti chakerta wasakis tak chakola school wasakis tak chapel tatok panak tak chapel friend on Facebook imang katete yang kamu meranwach ngoy makamuya sa rancho yo makamuya sa Pompeo moknin solar niya ay so may tang Christ ay more imamor ke more kap panan koryang orange limaw isa pisu katete yang chain me ay so maramas kap aramas man kin ko to ren Christ imen masok in sorala makap makunut waliyanti ime apply ime kamelele once makaban mo itong Christ sa mauro kapanutan mo itong nganen coach and tatok na nam maur pain song kan makaban peren kin makasa makaitang kuprong coach pampok samok ikamele makchay rong panor rancho imen katete me emele song kan may peren kuya song kan may peren ku rong song kan may peren ku kangkang niyan so may say ko tong ren Christ eutacha soro wisang ya ipil ikakalakokin niya songkan sang nakawaitan ngayon Sarawi main ko masocho kawaitan ngayon Sarawi makin pataki yang chal kater ko men kater kang men kater token men kater buya men makchay pan pilata pek yang kawaitan ngayon Sarawi ime pan sila achal more ime pan kakairata achal menewang coach ime pan kasbuli kung kachal masanan coach achal pan tupang ki achal menasola kauno coach pan sang niya achal pan pek yang orong ngayon Sarawi yung itong Christ na naimor sa pwech nan mawi nan paryakit tuwaw. Ako ikoto mawi nan paryakit wano. Iyan so may wiyata pilipiliwach yan mo itong Christ ay maur. Iyan so may chapta. Ito wach yan maurin sirpulan man niya. Iputi isocha ko tong cha Christ perfect. So, iyan na kamkamong, iyan na uyaw taut, iyan na uya kapakap, iyan na uya watawat. I-pain kapan pain force siyang pain ko. Kapan nan siyang uya ang part. Pungin Sarawi Japan ko talo puko pak pasang mon masamon Japan pang nu katay chichukuk makapang kokon makanana pertawat-tawat Japan kiyang pinsero nan pamo pakan take note mapkach karo sa uyacha inangan ko kay taren coach apan sa wasay kichak Japan pakren kawit kin kicha songkan makchas chanane kadens chan songkan makchamen koleti apan sa wasay kichak
Ima kare taran ipang katete me ngayon saraw kak sa wasay chain kak kamao yan na sumaw kimanaman coach ni ngayon saraw yata ang tato ngayon saraw kak sa wasay taray kasang nan kapal ngayon saraw kak sa wasay yup makana na mo ni ko kami lalepaki uya pukain patukatin wain coach ngayon saraw pil kakiyang mo ni ngayon saraw kakiyang kam tato ngayon saraw kak sa wasay yup na isang karusya kailangan yung testimony may panin katete ran watch makaran Apchanak ni nan sampung kay sa malaran yan so me rekamanala me I-94 pang kanana print out ng document pang kanana wisikway pogan kung kakanale makapang renew ng permit kapang uya ng license ng men micronesia de ralkan me say lock to nan sapoch nanaway may pang kasaya ko po email yasa kolangay pantesin permit na document is chowa abutan require may panananawata Ikapagat kiyang ng Sarawi o i-claim o ikatete na yay miyang ng Sarawi pan sa wasaya rano pues chumen pura lang ay along ay proto po akis chang ray ray o kula ko sa malar ay so may tawlong alang ay kula rin sa repeno ay pataki yung may chowa document mara require antang yung isa sa marapang kak sa wasayuk mga ko ay siya ko monti rapang ko luka ko ay kila marapang kak sa wasayuk niya so may kula yung mumot yung kapagat kiyang kaunon sa wasaya ng Sarawi yan Poson me mimire katarala chon lang kan ren kolan minister te patakong say ral kan me pan so say ya poren kaken approve tamis chowa po yang kaken aleti test me kolan ale ay so me kolan che pelo serpen me so say ya itak re me wasang koro sa kwintayang me taro po iso chowa or tama wiyawi eklang tong ya ipokata sintaro po Inchinchingyo iklang tong ya koskila ischuti lokolo kaya che me pinta intenta main ngayon saraw mautan ko miya kon bang katete yang yaran watch ma kom miya puniyan pan muy tata song koro si pan kolat te sorana chi pan pas serpena pa kriya wen chingi taro po wi koskila iklang tong yan ta okay never mind ale ma ko kola ko monti para pan du for you Aramas klang tong yay momon poy uya kasakasa ikinta kalanganan ka mo may ngayon Sarawi chakak may yanana mo rin match iban ko lates yanana pass wi ko lang ay monti sa elima sa wasayaw la nabikitong yan ay taropuentes isoche stati abutani pasan tasan po na ikamela mga Sarawi pan sa wasayarano ngayon ko lang monti itest iwiyasang song koros may yasa question pon may yasa imayan sarlanak koros may sosa ilus pa wa claim mga Sarawi pan sa wasayan yan sa may pangkanakailanak pwede choice kapan plata ang Pilipina men yan sir mo pungar koros kin momento pa na cha ikilelew peitak ngay uya kapakap kiyo ngay circle kasaulangon yan sa may kanakalapon may yasa may utan confirm ang yan mamukan pampong may sosa ko may isak kapag kilaw nak ngay circle kapag kilaw nak ngay circle isocha pa rin ng Sarawi may pan perfect na naiteso apoy pa may pan pass kanana pisachik yan sa magchakoto pa may coach rin kauno yayi ko prong coach ay so me i-circle na po ni peranis chepe kasalti men wala na itaro po rin liyo po utani kamelele may pan pass rano ay so me ikola liyo ale taro po may coach may preparan ko po men kilang result po men katete memiyang Sarawi yang yarano pan sa wasaya liyo ale ikapungay te so koti yo apantatong ya you pass inta kapinga maramo main coach kalanganan ka mga Sarawi kamu yan mamor kam kachin sa wasaya kamu real ay so may yala ngay pitola ay po sa chano kami nila may pan pass na chapo apo te rapid cola Awan sa may wala inta ito kaya wa inta I told you may banaleti ngay kasali yang imew ya kauror ari menan karachak chay karos mamaitang kray sa chay more kate take it lightly kalang miyayar planin coach o kasantin coach po nam more maitang ngay sarap po once makalukay ang Christ na nam more ngay sarap ya pela po lang ako kakak tatangki pwe gima Christ masani amawang ya may pangkokola kung may pangkola ngay sarap song sawa sa pangkoto isang sawas mabang ko tumapan sawas sa ikichay pangkay na ngayang chala chay menewang coach chay men kakayta rin coach ima pilpangkin pep chay sikin kichay nga na magchay rong panan may sango ima pilpang kawalya ka kuy kichay na isang kan magchay siya pa rin kuya ang namamawrang coach apan wakla kapan tupang kapan men pachang kalangan kiyang coach ral kan makin matang ko tapon kon
porenaleti kawait kan kauno coach banken pulikiti poniral kan me banken tatang ko poran kineu kiyang chen masanen coach kapinga coach klang imang katete yang me makawara masaman no yataram pilipil ta kan men yatam pilipilap miya me coach makara ta kasai koto katepe kasalki po socha ti pe makauno coach chukak makong icha ti pan dalawang ngayon Sarawak kelep me pan chukak makong ap makapil kamaramas makapil kamal, makapil nenek, makapil lipanet, makapil prak. Kauno coach pan makong makapang koto ak chiki lamon coach. Ko pak kauno cheese ang kotlong na maur. Mauren David nan puk Sarawi, akatete me David akamal. Kamal ipat sipa ira kamal pamian pat sipa apod, apura kamal ap kauno, tatawang ko mauren David kalep nan puksara makauno katete me he is the man mawawa mong yung coach po socho me coach makauno chuka ko kitara mautang kapan mo itang coach po utan kamen mamawrong kauno epan change am situation en kate pa mamal ki kate pa rong ala kawaitin chepel kawaitin ng chicho po icha karapan ay so isa ka isak ekoton prapala ekoton kawela o ekoton kamela tama ka aletaran Christ niya planen kamor po imepil coach kito kinan imunson esako kapang wata kana kala po ime Christ coach kito ki and coach kiyang kamuyongay maurunsak makchapan complete na isang chorus so choy usaw makchapan fail makchapan pasanta sang ton coach amen na Isaiah 2:1 nakatete wasaw me sarima no putiyang kachailer ye Jesus may putiyang kachal aban kata niki Prince of Peace. Aban kata niki Mighty God, Almighty God, Everlasting Father, Wonderful Counselor. Makapangkolak lang watak na Isaiah 12, irachikchuk 1. Or klang Pilipin na yata ayot te yata rancho te ay sa makchay chaptaw te makabilalata Christ rancho ko sa lano kinsuno ko panay sapon why was a distraction Georgia minya po peren Georgia minya chit wacha pompe mesu apalan moni so cheme ko chay panguya cheme chay panguya nano ko la Sarawi pok chay nano ko la Sarawi chay lang kak lapatak chay lang ko lang motong tak chay lang ko lang mamoy sapo cho pompe wak pasang or yan sa makchakoto sa pompe cha step up na new sangan rairan more choror so lang kailan pompe kokotonan sapot keep remain strong na nang puson kate pa mo itang songkan pupuksaro kate da challenge ter uyalak san sampa chel pa mamor na sampa ap kater uyalak san sampa mo itang masanen coach and kawkawalya ka pa more an so koros klan na Roma isa kriya we kate tek challenge mo itang kauno coach paluwara child ka an uyala mayrang mamamor as chuwa wa ka makapan wala paluwara man ko iskala Pwede mayroong magchasa, mayroong makulay sisla. Pwede may minister kang kanuyan sa marakan, mayroong kitip. So, man ko. Tama uto ka man peren ki. Imagan mayroong kiyang coach, kater peren ki, kater kamay ang flesh. Pwede tama uto ka child ka peren ki, kauno coach siya peren ki. Pwede sa koros, uto ka kin inang niya siya wiwiyatip. Kauno coach so siya peren ki tip. Ngayon coach, mamimire siya, imaban sawasay kichak chan kakan kalakay kichak sang nan tip. Magchabang popukityo sa long kisang kapay makauno kauno pang siya. Kalangan coach ipan pukatay ran puk Sarawit wasan watawat may utani men sair sa chuban ranwatch kalangan kiyang nganen coach po ikamelele me igo prang coach yan pil pukatay ra puka po yan pil kakan unya men kakela pa chain kan karos pe miminan group watch. Imang chan kolanan pukan Kalesia ira laut limau ira chikchik Riyaisak Riyaw, Koti Len Riyaisak Wano. Ranche yo, achen Sister Chucky, dachel sambatahak Chucky, esair ng Kalisya Ralaut Limaw, Ira Chikichik Riyaisak, Taisak Tuwa Koti, makateda yang chan me, yechakan uyakan, mes chupanyam talong nan win coach. Makawiwiyam na, kapanasama, makalustanger win coach. Kay tisang aplikatete yang kecil me yechakan wan ngeno kan mekana na mamorki when confirm ang kamui makom kapaya tay rai pukach combine so kuwen coach nan riyasa kriyaw mone ban taulanan match ay mangkatete me ngayon Sarawi miya wan ngayon Sarawi miya kisakisin ngayon Sarawi o miya wan ngayon Sarawi miya te talent te gift makinsang ren ngayon Sarawi o miya wan ngayon Sarawi rem.
Arya pongat chaban say one Ngehn Sarawi. Ay kami nila me one so pilpa mo tak siya len bilkolanan kisakisen Ngehn Sarawi. One Ngehn Sarawi wasa pas kasaya ay chakan one Ngehn no limbak peren pepol kanangama katak lalapwach o pampap o liksang meswat. So choko soneteo megin uwang mapkach. Aristapol mang Christ, si sesakan kamelar pain ana parail, yang akichiak swet o inang swetakan. Ngayon, kachkiyang kichailer maur, or ye utan pang kachin kakaon maur chail. Kichailen ter aklapalap, te kamakara aman, te peirin bana. Amen. Sain salama wasan watawat, meyachakan wan ngeno. Klam? Makamamaur ki Ngehn Sarawi, muitangan kawaitam maur, kapanasa kalakaw kinug, kapanasa pakapakaramas, kapanasa makapanananim mga kong aramas, kapanasa kasampal ki aramas, kapanasa wawn ki aramas, kapanasa katakong aramas. Mention wasa sayr me pitata ko sunnet, me socho ko sunnet teo me uwang mapkach. Ponan main Israel ko, ramamaur ki limpakan coach. Niya chelpan pekyang Ngehn Sarawi, chelpan asa rongata, magchepan anano wiya match. Chepan asa limpakong labo. Makan ki limpak so chakarapan kan kolan wiye pay net yan so chakarapan kan kolan wiye pay rin ang tel Pilipana tara mas mano. Mamiya limpak re child, mamiya kanang amare child, mamiya katak re child. So chisong yo me pangkareta child pang wiya ta song suwet yo o nga manriya child saulang. Ari makaretak child, ananak child and moitang ko cha child maur. Muitang Ngehn Sarawi, puwang kachin lead a child maur, te kawit a child maur, po a child kakairta rin ko, chan so koros, and kinpung ito ay makauno coach kachin kupur kik child and mamaur ki. Ikotan an maur ay mamaurang coach, kahit kini kongang ekunuk po ay maurang coach inanen perfect. So, tama kong kin pepe yang ran koros, ipepe yang ran koros. Tame, wiwiyawan na ni mom, main stupid wiwiyawan na ni mom, na ni mo ipil socha perfect. Ap kalangan kiyang coach po, idikiyang kauno pan kawakala song korwise. Makayo ko sampal, ngoy mon silang coach. Yan ko to rin coach, may pakong coach, may lalapo siyang coach, kauno coach pan apali song korwise. Epan take over song koros. Or kapunga coach, iwasan watawat may menwatong chel sa coach match, nan kalesya limaw, irachikik riyay sa kayo kotila riyay sa kono, or imen kair kilak chailen, Memor ke maur me pan kaparenta ko prong coach, muitang Ngehn Sarawi yang kachindita child maur, ok child ter kamakaraman, ok child filter perin pana. Ak child sawas pana nilimbakan coach, niya child yalar serian coach akay, perianeo pan prong kauno coach, pueki coach magchalu kayang Christ na nacha maur, o nganen kauno memor na nacha, child yalar perianeo pueki child korusyan, child yalar sapalman coach seri. Or kalanganin coach, wasa makamimiya, imen pakitak chay ng kapakat. O kayong sa kalan chay pa ng South coach. Siwa coach sa kapunga maramu yung maing sam, kalanganin ko mo maing coach. Iwatong kamo sa palma mo masa no maing sam, no God. Kung kachin kapayatan ang maur korusya maing coach, may pilyang tasyong Bible study ang pongpong wacho Lord. And kapuya men kapayo maing coach, kalanganan na rin maur o Lord. Ipaliyan tasong ka no God. Meron me pang ko to puen prapalaw kamelaw kasore way sang o Lord sa pon mamamasa nan maur koros nan mong yung koros o Lord marong ngilay sa uchukwa choka to me pantaw tamuro mang sam siwa ko si release o mang coach kalangan blessing ko na rail mauro mang coach o Lord masapan ko tong kamuyo God masapan bake yang kamuyo Lord nan song koros o God sa pananani kamuyo mang coach kalangan sa panlikiyang kamuyo song koros o God nang siwa ko sa men kakayta na nachiwang kamuyo God sa menasalang more, oh God, lautan ko mo yan sa koroso, mang coach. Iyay kapakat po, mang sam, kalanganin ko mo yung God, kung pachinyayang korusya, oh Lord. Wasa meribimiyak la, coach, pagkatang ko mo yan, mauro, mang sam. Mang coach, kalanganin rare koroso, Lord, mang sam, mamimira naman isa chupachuan. Kung pachinmangi, mang coach, kalangan, mesoma, oh God, and maulan marin Jesus, oh Lord. Mang siwa, coach, me hopeless, oh God, kung pachintaka, mauro, Lord. Remi chow, God, iwasan pepolo, mayaw, mang sam. Sen kotong kami o God, Lord. Sen kakan pay kan sa koros merong sa palmangumasa no God.
Main coach sen pelata pe yang kamu yan so koros. Kalangan kamu main coach, kalangan Lord sa kapre yang kamu yan kaping so chicken run with your God. Marumukale po Father and be glorified na song korusya o God po na more. Hallelujah ho main sam kalangan kamu numaran Jesus. Hallelujah ho God. Amen.